guys, burya niba utazi uko umuntu abayeho ntuzigere umucira urubanza. Hari igihe wasanga ibikorwa akora ukamucira urubanza, aba ariyo mahitamo ye ya nyuma yo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze, yo kugira ngo ibyishimo bye bikomeze. Ibi mbivugiye yuko hari abagiye bacira urubanza uwitwa Ishimwe Vestina yuko ashatse akiri mutonya, yuko ashatse umugabo ukuze. Ariko nagira ngo mbabwire yuko ku munsi wa none muri no vision imyaka n'imibare. Rero hari byinshi byagiye bivugwa kuri Vestina, hari byavuzwe ku mugabo we, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu, ari nabyo tugiye kugarukaho nkababwira imva n'imvano y'amazi abira uwitwa Bosco arimo. Twagarutse rero muri ya makuru yacu, ni amakuru abagezweho yizewe kandi acukumbuye. Ubu tuvugana uwitwa Bosco ufite YouTube channel yitwa Bosco Empire ari mu mazi abira, aho ano masaha ano magingo ari mu maboko ya RIB. Bosco arazira ikirere. Uyu Bosco arazira inkuru yigeze gukora ku mugabo wa Ishimwe Vestina, Idirisa Uwedurayogo, aho yari yatangaje yuko uyu Bosco uyu Idirisa nta kaguru afite. Ni inkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yatumye abantu basubira inyuma, abantu benshi basubira inyuma bajya kureba neza ku mashusho ya CCTV kamera. Na amashusho yari yafatiwe hariya mu murenge Ikinyinya, aho Vestina n'umugabo we bari basezeraniye. Uyu Bosco rero yaje kuba yabivuga abihagazeho nk'ubizi neza, aho iyi nkuru nyuma yuko Vestina n'umugabo we bavuye mu bintu bijyanye n'ubukwe, aho iyi nkuru biravugwa yuko uwatumye Bosco ajya mu maboko ya RIB ari Vestina, yuko iyi nkuru nyine yatumye bamuripotinga. Ni byinshi Idirisa yavuzweho, ubwo ndavuga umugabo wa Vestina yavuzweho kuba nta kaguru afite, bitewe n'uyu Bosco wari watangaje iyi nkuru, kuko niwe muntu wa mbere watangaje inkuru yuko Idirisa nta kaguru afite. Ikindi umugabo wa Vestina yavuzweho kuba ari umukire cyane, ikindi avugwaho byinshi, ndetse bivugwa yuko uyu mugabo yaba ari umuyisilamu, aho bavuze yuko afite nanone abagore bagera muri bane. Uyu Ishimwe Vestina akaba agiye kuba umugore we wa gatanu. Ibi byose rero ku munsi wa none mbazanye amakuru afatika, ni amakuru natohoje cyangwa se ni amakuru nakuye ahantu hizewe ku bijyanye no kuba rero haravuzwe yuko uyu mugabo Idirisa nta kaguru afite. Nabajije umwe mu bamuzi, ni umuntu umuzi, ni umuturanyi we, ni nawe wamaye amakuru ku bijyanye n'uyu mugabo, aho yambwiraga yuko uyu mugabo ari umukire cyane, kuko n'umwe mu bagabo bafite inzu nziza hariya Ikinyinya. Ikindi naje kuba namenya yuko uyu mugabo Idirisa ibivugwa yuko nta kaguru afite, ibyo ngibyo ni ukubeshya. Amaguru abiri arayafite, ahubwo ukuguru kumwe ko kwaje kuba kwagira ikibazo, harimo tije, ariko ntabwo kuba harimo tije wagenda ngo uvuge ngo Idirisa nta kaguru afite. Ku bijyanye rero no kuba uyu Idirisa yaravuzweho ko afite abandi bagore bane, Vestina akaba agiye kuba umugore we wa gatanu. Ibi ngibi sinabihagararaho, sinanabizi neza, gusa wenda icyo naje kuba namenya nuko uyu Idirisa Uwedurayogo ari umu-Islam, kandi wenda umuntu asize mu nyurabwenge tuzi neza yuko ku bijyanye no kuba umuntu ari umuyisilamu aba yemerewe gushaka abagore barenze umwe mu gihe afite ubushobozi bwo kuba yabatunga. Ariko ibyo kuba nyine bavuga yuko afite abandi bagore, ibyo ngibyo byo ntago mbizi, ntacyo mbiziho, gusa nuko wenda binashobotse nta cyaba gitunguranye, kubera yuko idini uyu Idirisa abarizwamo rirabyemera.
rirabyemera cyangwa se arabyemerewe. Rero twavuze mu nkuru y'ushize yuko Ishimwe Vestina kubera gukora gukora ibihabanye n'amategeko agenga ADEPR cyangwa se n'imyemerere ya ADEPR, byavugaga yuko uyu Ishimwe Vestina yaba yahagaritswe muri ADEPR, ariko n'ubundi urumva yuko nimba yashatse umugabo w'umwisilamu byanze bikunze umugore ashobora kuza guhindukirira umugabo, n'ubundi ukaza gusanga uyu Ishimwe Vestina birangiye abaye umu-Islamu avuye muri ADEPR. Ubwo sinzi, wenda urumva hano birahita biza gutuma haza question mark ku bijyanye n'uburyo we Vestina na Dorcas iri yatsinda ryakoraga mu guhimbaza Imana, cyangwa se urabizi yuko mu dini ya Islamu ntago bemera Yesu Kristo. Urumva rero hari ibintu byinshi bigiye kuba byahinduka, ubwo ngubwo sinzi ngo nyuma bizagenda bite. Sinzi nimba Vestina azagaruka muri gospel akongera kuririmba aramya Imana ari kumwe na murumuna we Dorcas. Naho ku bijyanye na Titi, nanabwiye yuko ndi bubabwire no kuri Titi na Nyambo. Twavuze yuko Titi na Nyambo batandukanye. Ibi byo rwose ni inkuru ya nyayo, ni inkuru iri hanze, ni inkuru iri imihanda, ni inkuru inshuti zabo za hafi zemeza yuko iyi koko ari inkuru ya nyayo. Uti bimeze bite? Twavuze ku bijyanye n'abadiaspora, ku bijyanye n'iki, ariko si icyo cyonyine. Titi Brown yapfuye n'uwitwa Nyambo Jessica. Ntabwo ari icyo cyonyine bapfuye, hari n'ibindi bindi twagiye tumenya bapfuye, harimo yuko uyu Nyambo ndetse n'uwitwa Zaba bigeze kuba bakorera amabara ahitwa i Bugesera. Biravugwa dore ko njya mbazanira inkuru mukanuka. Biravugwa, reka mvuge ko bivugwa, ariko kuba Titi na Nyambo baratandukanye byo ntago ari ibanga, ntago ari ibintu biri aho bikiri ikinyoma, ni ibintu bya nyabyo, ni amakuru yizewe. Rero uyu nguyu Titi yaje kuba yafatana uwitwa Zaba ndetse n'uwitwa Nyambo Jessica bari gukora amabara cyangwa se bayasoje, ibyo simbihagazeho, ariko babafatira hitwa i Bugesera. Ubwo abantu b'i Bugesera rero abo tuziranye muzanyihera amakuru neza, kuko ibi bintu byarasakuje, birasakuza, kuko umuntu waje kuba yakiranura uyu Zaba ndetse n'uwitwa Titi Brown ni Kiramani cyangwa se uwitwa Daddy. Yes, ahangaha rero tubazana amakuru agezweho. Nayo makuru nanimbazaniye ku munsi wa none, ni amakuru yizewe, ni amakuru abatariho ivumbi. Nimba rero utarakora subscribe kuri channel yacu, wayikora kugira ngo buri gihe nje mbagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Izo nizo nkuru ziri imihanda kugeza ubu ngubu maginga yangaya. Sawa, murakoze rero, mugire umunsi mwiza, murare neza.